Ia viele tuon le tai au. Patalo fatu ile swafa man malo Yesu Keriso. Ile tatou senga le tai au, senga lima. Ia fatasia imale. Senga lau matua. E fatalo fatu fo ile. Tino Keriso, so sei tulangi o lo fea ngaima. Tapo inga le yasu. E fatu li matu le. Aunga sale lo fatu noi man rewa le fo tai au. Ia manuia sau ninga le yasu. Ole e sotolom tau pos fulman lua. Ia ole tatou tusina le tai au le a tatou tal noi ai. Tatou whaasoa ai, tatou le sona. Ia ua tāpena mo i tatou le tai au. A talo whaatu fo i le au mātutua. Tatou e kalesia, la wao sinasina o tatou e kalesia. Ia vi ia le li i le tai au. Tai le atua o lo maulunga pēr wha malolunga le atua ia tau. Ia awale manuia o tatou ngā luenga. Ole isotola la tau posuma lua, Exodus chapter 12. That is our book reading this morning for Sunday school. Ole manatu au tu mo tatou nei tai au po tatou nta upu nei tai au. Ele ai se malosi e te i le atua. Ele ai se malosi e te i le atua. Ia le li. Ole tapena ina o le wai paseka le li o Yesu Keriso. Na whaatonu ina ai e le atua mose a wale tapena ina o le wai paseka. Ia maia polo ina ai le whanaunga Israel. Ia a wale tapena ina o le wai paseka. O le ata fo i lea o le whaolatanga Keriso mo i tatou umalawa. O le wai paseka. Ia po o le tausaminga lea. Tausaminga leo le paseka. O lo whaamana tuina e le ngata i utaia. Au o atu le lalolangi a tolon whaamana tuina. O le paseka le ala i le maliu o le tātou alii o Yesu Keriso. O le whaiupula e lua suma le iwa. O ina leo le a ngai tolu suma le ono. O le tātou tus fai tauna le tai au. Ia tātou te savali malia fa ilau tus pa ia so ele sotolom tau posful malua. Ia taufi mai leo lau tusi. O i olo whapena o na tuina tuai ele atua ia Mose ma Arona. Ina ia whaia le tausaminga o le paseka e pei o na whaatonuina i ele atua. Ai mai se, ia ole nu o le tua, ia usiusta ia tu la fono, e iai tu la fono le tausaminga lea, e tatau ona aloa ia, e tatau ona usta ia, e le nu o le tua ole our book this morning, chapter 12 of the book of Exodus. E le aila se malo se peona te i le tua. That is our theme this morning for our lesson. Ono ile tātou te wawa ai to tono le tusi lea. Ele teimina au mai ai le tua mala i le nuu ai kupito. Ma whau matia ai, ulu matua tangata umo ai kupito e o lava i manu, ma mea umalawa. Ele iai lava se malosi e me whai ona te atu i le tua. Ai tātou sila i le, whai upmua muanga i sfulmal tolu. O i nāolo ta oto ai whaatonunga umalawa o le tausaminga nei. Na ave le atua ilona nu. Po o le tangata o Mose ma Arona. A wā le whaatapena ina o le nuu mole paseka. So God gave the Israelites the Passover to signify their readiness for change. Na tuina to le atua le tausaminga lea po o le po le
vaenga leo o le ainga muli e Yesu monso. O le ata o lo au mai ai mo tātou, o le ata o lea, o le tāpena pena, o le sauni uni mo le suinga, wa o le ua tāpena le atua na te awa ese mai lona nuu, mai to tonu ai kupito. I ia leli, it represented day one, a new start. Mai lava i le aso mua e o le aso muli o le whaamnatuina o le tausaminga nei, o lo tala noa mai ei lea, i se amatanga fou. A new start, a new life. E le ngata o lo tala noa mai se amatanga fou, a o lo tala noa mai fo i se olanga fou. I ia leli. A new life, trusting in the Lord and following the Lord. Amen. O lo tala noa mai ai le tua i le ulua i paseka na ia tapena ina molona nuu. Langa lewa sa uni ma tapena le tua ia. E au mailo na nuu mai ai kupito. Mantua le aso len tatou tala noa i le. Wala awina i le tua o mose ale au mailo na nuu mai ai kupito. O e mantua ni tae au. Li ia leli. Le alau tatou o mai in tau po spun ma le lua. O le whatonunga la lea le atua na avelo na nuu o Israel. Ina ia whaatapena i la tau mo le suinga leo le anga i atu i la tau. O le aveseina mai o i la tau mai to tonu o ai kupito. I ia leli. To signify their readiness for change. I whapena uma fo i le ata o le vai tau ma le vai taimin nei tātou te iai. Au tātou sauni uni mata pena atu lea, whaamana tuina. Le anga o tula fono lea lea tuona ave ilona nuu. Ia whaima whaamana tunga le tausaminga i tausanga uma, i whaamana toi lea. Le sauninga lean tā pena e lea tua molona nuu. O le au mainga leo lona nuu mai ai kupito. Ina ia, i loa e le nuu o le tua. Le a au ma losi o le tua. So e tolu lava enga o lo whapena ona au mai mo i tātou tai au nei. O lo o atangia mai ai lea. Le sauni uni ma le tāpena pena o le tangata. E sila i le tātou tusi whai tau tai au nei. O le tele ia ma le anu ai o lea. O le whaatonunga o lo au mai ai. Salo le la tātou sa wali ma lia nei tai au. Ai o lo o matua i aloa ia mai ai i folanga le tua lona nuu. Ina ia sava lia lona nuu. Ni ia le li. O folanga la ia na o mai le tua lona nuu. Fe mei ea. Oute. Tai a ulu matua umo ai kupito. E o lava i tangata. A toa mamanu. E le ngata i lea. Fe mei ea. Oute faa sala i a tua ai kupito. Ni ia le li. O leisi folanga nei e nafe mai o te pui ma faa ma malu ia te outou a outou iai to tonu ai kupito. E o fo ia te ele e o fo ia te outou se mala e whano ai outou. O folanga la ia le atua. Le ta pena ilo na nuu mo le suinga. I ia le li. Peon tātou whaasoa nei tai au. God gave the Israelites the Passover to signify their readiness for change. O e sa ungi se suinga fau mo o e nei, vai tau o tātou tā pena mo le whaamnatuina o le maliu tanumia ma le toi soifua manu malo mai tātou ali o Yesu Keriso. Are you ready for a change? Aia? Be la alualua iai, meanga ua iai. Ia le li, it signifies the readiness for change. It represented day one, a new start. Sila lai la fionga le tua, fe mai, ua fetalai mai le li ia Mose, ma Aarona, i le nuo ai kupito. E a vele nei masina ia te outou maulua i masina. O le masina mua lava lea ia te outou i le tausanga. Ia misalo wai masani le kalena le ia i tātou taimi nei o il masina mua. Januari
Ai whai mai le fionga le atua na avia Mose ma Arona o iai le wali ia i totonu ai kupito. E a vea le nei masina o le ka lena la wha iutaia, o le ulwai masina i ka lena wha iutaia o le masina leo Nisani. Whai mai lai o le atua, a vea le nei masina ia te outou, mauluwai masina, o le masina mua lava lea ia te outou le tausanga. Ia o lua whai atu wha potonga o Israel. O le aso e se fulu o le nei masina, ia ta itasi la tau malanta mai mamoi a inga o la tau tama. O le a inga male tama i mamoi. Le alau a mata mai i au. Amene. I ele li. O le tau saminga leo o whaamna tuinga i totonu o Israelu i tausanga uma. O le whaamna tuinga o le tausanga o tupu. O le whaamna tuinga o tausanga o tupu i totonu o Israel. Le ala iai ia le masina o leo Nisani. A le uwhatonuina ia le atua Israelu ea. O le masina mua o le tausanga. I o taua, whaapoto uma Israelu. I le aso fia. Le aso se fulu ia taitasi i la tau malana tama i moi a inga uma. O inga leo whai mai le atua ia Mose ma Arona. Ia sauni tama i moi le ainga. A inga uma lava o le whaapotonga o le whanaunga Israel. I le aso se fulu. I ia le ali. O le si whatonunga na iai nā. Whai mai, i whai upo e wha. Pea whai fo i toi titi le ainga. I le mawhai o na uma sa la tauta mai mamoi. Una la whaatasi ai lea ma le ua tua oi o le ainga. E tusa ma le whai tau o whai o tangata. Ia whaata tau ta mai mamoi ma tangata la taute a ai. Amen. But a family may be too small to eat a whole lamb, then they must share a lamb with another family that lives near. You must decide how much each person can eat, and then count the number of people. A whape ise a inga i toi titi, e mawhaila ona. Ona tu whaatasi malesi tua oi ina ia mawhai ona. Whai whaatasi le lato tau saminga. I ia le ali. Au tu la fono la io lea, o le tau saminga, whai upo i lima, whai mai, ia sao o na le lei la o tau tamai mamoi, lua, o le poa, tolu, e tasilo na tau sanga, tau te au mai ai lea, i le lafu mamoi po le lafu oti. Praise the Lord. The lamb that you choose must have nothing wrong with it. It must be a male lamb that is 1 year old. It can be either a young sheep or a young goat. Hallelujah. Amen. E tau nausta ia tu la fono le tau saminga a. I ia le li. Whai mai la ia mantua mai o le aso se fulu lea. Le ufatunu ina ia le tua mo se wha poto ile nu. The 10th day, God told Moses and Aaron to gather the Israelites and prepare a lamb, a male lamb, a 1 year old lamb, and make sure there's nothing wrong with it. Amen. And it can be either a sheep or a goat, if you read in verse 5. Ieleli, ma meila iole, ole fionga le tua, taute tausi ai, se ia o tu le aso se fulu ma le whao le masina. You follow along with me. Ona fasi ai lea ele wha potopotonga ato umo Israelu ile afiafi lona winga wha potopoto le se fulu sa ili matapena le mamoe le ainga lava ia, make sure tasil tausanga o le mamoe poa o le oti poa ia sao ona le lei ele aise mea ele angai Amen. A o lola ia le aso se fulu faul masina. Ile afiafi. Ono autou fasi ai lea ole mamoe mole tau saminga. I ia le li. Wai ai.
Fe mai tau te tausi ai se i o atu le aso se fulu ma le whao nei masina. O na fasi ai le wha potopotonga ato umo Israelu ile afi. Keep the lamb safe until the 14th day of this month. Then every Israelite family must kill their lamb in the evening. Mana ia a. Mana ia manino le whaatonunga a. Amene. Ia le atua. Wase. E mele ol fai upo e fitu. Ia latou ave fo inisi toto ma avatu I pou e lua ol fai totoa. Ma ona wha lava I lunga yo latou fali. Latou te a ai. Latou te a ai fo I le tino I le lava pou. Ua tunu I le afi. Ato fo I maa reto I le wha fete ina. Ma la au o ona latou te ina ai. These are all the rules of the lamb. They must take some of its blood. They must put the blood on the wood that is round the door of their house. They must put it on each side of the door and above the door. They must do this in every house where they will eat a lamb. And verse 8 says, that night, they must cook the meat over the fire. They must eat it immediately with bitter herbs and with bread that has no yeast in it. Amen. So what is the significance of the blood? O le ase ta u o le ata le wa mai I le toto ta mai ma mo le u fatonuina I le tua mose ma rona ta pena a inga uma vali le pou whaalava o latou whai totoa, vali ma pou whaalava o latou whai totoa. Ina ia saunga le mui latou langa leo, le asau le tua e wha umatia ulu matua uma o Israelu. Amen. So the blood serves as a sign, first of all for the Israelites, but more importantly, a sign for Yahweh or Jesus, who will see the blood and pass over Israelites' house. Si ole sulufa inga ma le saunga le mu o ainga umo Israelu I le taimi ole a sau ile tu e fa umatia ai kupito. Ulu matua umo ai kupito. Ole toto ole tamai ma toto tamai ma moi. E aua nei misi le fa tonunga fe meia vali elea pou o fai totoa ma le pou fa lava I pito I lunga. A o le taime sau ile fasinga ile tua ulu matua uma matai ulu matua uma ai kupito ea. Fe meia pasi loa le tua ma ainga o Israelu ona ole toto. Amen. That is the significance of the blood of Jesus. It serves as a sign, first of all, for the Israelites. Faulainai ainga umo Israelu. Al me silio na taua e whaailoa tuai o le toto o Yesu Keriso. O le asopo ia atu elea. E le angelu lea lea wa awina mai ele tu e whaumatia umatua umo Israelu. Wow. Amen. The blood on the doorpost showed that the sacrifice of the Passover lamb was to be remembered in daily life. Amen. Olo no winga ya, e tau na wha manatu ya sa uma. Tau na whai e tātou ya sa uma lea, wha manatu ina ole sauninga lea. I ele li o le toto tamai mamoi. E leila sisi me saunga le mu e tātou e o mai lava le taimil nei. Ua na o le toto o le tamai mamoi tātou tea. Whaola ina ai. Amene. I ele li. Manai ai o le vaenga whemea. I au tau a ai le tino le mamoi e tunu I le afi. Fe me au ne itu nua I se vai. A ko fie ai supo o. I ele li. Ai fe me ia.
ua tunu I le afi, a toa fo'i ma a reto I le whaafeteina, ma la au o ona la tau te ina iai. Au a tau te ai ai e wha le vela po tunua I le vai, a ia tunua lava I le afi. O lona ulu, ma ona vae, ma ona tōtonga. Au a fo'i ne iai se mea I toi, e o I le tae au. Au se mea toi, o I le tae au, ia susunu lava ia I le afi. Are you with me? Verse 9 says, you must cook the meat before you eat it. Cook it over the fire. Do not cook it in the water. Cook the whole lamb with its head, its legs, and the inside parts of its body. You must eat all the meat before morning arrives. Amen. Before morning arrives, if some of it still remains in the morning, then you must burn it. And that is the rules of this feast, the feast of the Passover. Amen. Is that clear? Amen. Remember, the Passover feast is to signify their readiness for change, a new start, a new life, because God is going to take them out from Egypt. Amen. Are you ready for change? Are you ready for a new journey of life? Because God is going to take us out. Amen. I eleli. O tula fono la ia. O umona whātonuina I le atua mose maarona e whaile nui. Pea o le teimi o lea, tau saminga. A le umanga ain ma moe e te tau o na susunuina ele I o le tai au. Praise the Lord. Aua foi nei ai se mea e toi e o le tai au. A o se mea e toi e o le tai au ia susunu lava. Verse 10. Praise the Lord. So verse 11, we're going to read verse 11. And I really want us to focus on this verse. Because this is telling us how we prepare, how we get ready for a change and for a shift. Same as the Israelites. Amen. Ia tatou fai taular fai posumal tas. Ia whapea foi ona o tau a ai. O tau sulunga titi ia fusia. Mo tau se e o tau vai. Mo tau to o yo tau lima. Tau te a ai whaatalise. O le pa seka lava lea ileali. On the night that you eat the Passover meal, I will travel through the country of Egypt. I will kill every firstborn son and every firstborn male animal. I will punish all the gods of Egypt. I am the Lord. Amen. So 3 ways to be ready. 3 ways to be ready. Tell your neighbor, 3 ways to be ready. Tolu awala lewa o mai I tātou te a saungi ai mata penai. Vaenga mua whemea. A o le taimi tau te a ai. Ia fusia o tau sulunga titi. Lono winga ia maula fuspa. Amen. Awane ia se ai ele o mause fuspa. Amen. This is how you must eat the lamb. Dress yourself so that you are ready to travel. See the picture here? The feast of the Passover signifies for readiness for change. When you eat, dress yourself that you are ready to travel. Au tau ai, o tau sulunga titi ia fusia. Inga uange ia se ai ma se
ma se ia solo ke wa saule tua e fasio teu ma tuo ai kupito ai oso se si ai kia ile ia o tau sulunga titi ia fusia. Are we okay? This is how you must eat the lamb. Dress yourselves so that you are ready to travel. Are you dressing yourself that you are ready to travel? Amen. O suma leita au fusia o sulunga titi ta pena e o teime sa wele tu e tai au matu ai kupito wa sauni. Amen. So that is the first way to prepare ourselves when we come into the feast of the Passover. O le wala mua na a o le teime fai le tau saminga o le pasika ia fusia o tatou sulunga titi aisea langa leo le asau le tu ai fa umatia mataia ulu matua umo ai kupito ulu matua tangata a toa ma ulu matua o manu I ia leli le ala fai mai ia fa apea foi ona o tau a ai o tau sulunga titi ia fusia. Get ready. Sauni. Ta pena lan tātou te le lol taimi o le ata leo I tātou. Le fa ta pena tātou e le atu al taimin nei. E fa apeiona, fa ta pena e le atu lono nu e au mai fafo ai kupito. Mai leo le atu ia mose marona. Fa iatu le nu. E le ngao le aia ma ongari. E le ngao le kausami e ma ngai al ma moe lau kausami. Aia make sure ngai maulo fuspa. Aia. Lona lua, mau tau se e yo tau vai. Make sure mau ko se vai. Amen. First, dress yourself so that you are ready to travel. Put your shoes on your feet. O mau se vai lectaia. Amen. Mai le apostolo nu eseia fa se vai ina o tatou vai sauninga o le tala lelei o le file mu ai fai mai le alanga al perfecta o Isaia e matango fie na wai lunga o maunga vai o I la tou tea au maia le tala lelei o mau tatou se vai pengal ainga ma moen mea ngai foka se kako. Amen. Hallelujah. The feast of the Passover signifies readiness for change. Leo le atatou wanga atu lea. Whaamanatuina e pei ona polo ina e le tua mose maarona. Ia whai ma whaamanatunga le tau saminga I tau sanga uma. E whai ma tu la fono I lo unu. La tautea whaamanatuina ai le maliu tanumia ma le toi so I fua manu malo mai o ke riso. Haftai le tua na tea, ta pena I tātou wa. Amene. O le vaenga lona tolu. Ma o tau to o yo tau lima. Tau te ai ai whaata alise. O le pāseka lava lea a Yehova. Take your stick in your hand. Then eat the food quickly. This is the Passover meal which shows that you obey me, the Lord. Amen. So e tolu ala au wala na whātonuina I le atua, mose maarona e tāpena I le nuu. A o le teimi a ai ai. Mai ai le amatanga o le whātonunga o le tausaminga a. Ai se mā moe sao na le lei. Mā moe a. Mā moe poa. O le mā moe fion tausanga. Tasil tausanga. I ia le li. A o le teimi e tunua. Ia tunu ile. Awane e tunua ise. Manga ia le li. As popo I ia le tua. A o fo le teimi taute a ai ai. Awane ia ise me toi. E to toi le tai au. Amen. When you eat, make sure there is no leftover.
Fai mai la ia fai upu nasu. Ai a fai e ise me totoi. O na alia. O na susunuina lea i le afi. Amene. O le ato lea. Pei al taimi lenga. Le taimi tonu al tau saminga lea. Na loka i esu il po lea aia. Ai maliu lea so na soa. Amene. So verse 11. Praise the Lord. This is how you must eat the lamb. Dress yourself so that you are ready to travel. Put your shoes on your feet. Take your stick in your hand. Then eat the food quickly. Tau te aia I whaatalise. O le pāseka lava lea a Jehovah. This is the Passover meal which shows that you obey God. Ia le tua. Le ale masina le whaatonuina e. Whai ele tau saminga. Ele o Jan. Masina mua ka lena yutaia o ni sani. Amen. Ok, pole pase. O le anganga ka kwa unga saole. O le mau o le tatou mea o ngai le fionga le tua. You see verse 1 and verse 2 says, ia avea le nei masina ia te autou mauluai ma. O le masina mua lava lea ia te autou I le tau sanga. Are we ready? Are we prepared for change? Are we ready for a shift? Because God is going to take out Israelites from Egypt. Amen. So as us, if I pena lava I tātou, langa leo le asauni le tuea, e taia ulu matua o ai kupito. Remember the promise? God will strike down the firstborn, son and male animal. God will execute judgment on worldly gods of Egypt. God will protect and overshadow the house where you are. God will protect you from the plagues. O le atua na te a, tai aulu matua umo ai kupito. O le atua na te whaasala I atua umo ai kupito. O le atua na te pui ma wha malu I inga uma ona o le toto o le tamai. Tamai ma moe le ana wha atonuina I e vali ei pou o le whai totoa. Ma le pou wha lava I pito I lunga. Amen. Ina ia saunga le mui la tau te me sau o le whasinga le atua. O le ulu matua umo isa o ai kupito. Amen. Wa waiai. Amen. So le al masina le fai tau saminga, masina mua o le kalena fai utai o le ngol masina ni sani o lo o fam natuina ilea. Tau saminga o pasika ia ma tupu uma o le nu. Ia fai pasuman lua. O le sotolom tau pasuman lua, leo tatou fai pasuman lua. Mana tua. Ai fie sili, en fai nai sili o tatou senga le fai o le aunga sa. Tangal sidi. Ai vuse me te fia malama tili ai ia o tatou aunga sa fa pena. O le poa na nei, o te uia ne ai le nuo ai kupito, ma o taia ulu matua o malawa I le nuo ai kupito, o tangata a toa mamanu, o te whaasala fo'i a tua o malawa o ai kupito, o a ulava o le ali. Sfuma tolu, e fai fo'i le toto ma whaailonga ia te o tau I fale tau te iai, o te vai atu fo'i le toto na o so sopo ai lea ia te o tau, e le o fo'i ia te o tau le mala e whanu ai, pe a o taia le nuu o ai kupito. Amen. That night that you eat the Passover meal, I will travel through the country of Egypt. I will kill every firstborn son and every firstborn male animal. I will punish all the gods of Egypt. I am the Lord. When you put the blood round the doors of your houses, that will be a sign to show that you live there. When I see the blood on your house, I will pass over. No trouble will hurt you when I attack the people of Egypt.
Amen. O le tā ua la nā o le toto le tātou tala noa i fo ni tai au au. Amene. Ina ia tātou whātāua ina. Ai tatalo e pui pui o le toto Yesu Keriso. O le ata leo lea. O le whaaulatanga mo Israelu. I le taimi na saua i le tue au mailo na nuu mai fafo ai kupito a. Amen. E ase meo lo o whaalia mai mo tātou i. O le wha maa o le loto tangata wharau. I ia le li. Aina whanoina i le tua ono lea. Wha maa o le loto tangata au. Amen. I ia le tua. O le nei tusi o loo whaailoa mai a te tātou. Pe whape whiona tau fia e le tua ma wha wau e le tua. Le pui ina o lona nuu mai lea. Mai lave ina i le wha sawa ina e wharau. Ma le wha umatia ina e wharau lona nuu. Amen. Praise the Lord. Exodus shows how God kept Pharaoh from continuing to oppress the Israelites from destroying them. Amen. This book also shows how God moved to the people of Israel into the wilderness to begin the process of developing them into the nation he wanted them to become. And this is a reminder that after deliverance comes development. O le ata leo lea, a whaolaina I tātou e lea tua, o na saua I leo lea tua ea, e ate a ina I tātou. I ia lea tua, o lea tua na te a mata, o lea tua na te a whaawawina, o lea tua fo I na te whaataunuina I tātou I le mea e whina ngalo I ai lea tua. Amen. So there is a lot of promises in this chapter of Exodus chapter 12 that we must learn from it. But our theme for our lesson this morning, ele aise malosi te te e le atua. Amen. Le ale malosi o Farao, malona nuu, maana fita fita, ele I mawhai e ona, tau fia le sau o le atua e wha umatia I kupito. Amen. Ia le atua. Some of the promises, I just want to leave with you. These promises that we find in this chapter, God says, I will bring you out. God will rescue you from the penalty and punishment of sins. O le atua na tea, au mai ai tātou mai le loto lotoi o le angsala, mai a tātou I fafu. Amen. O le atua na te whaasau lotoina I tātou, o le atua na te whaolaina I tātou, o le atua fo'i na tea, na te au mai ai a te I tātou le oli oli, e tātou te oli oli e a. Amen. So you must and we must embrace the call of God upon our lives. Taona, whātāua e tātou le wala aua le tua I o tātou olanga, e peon tātou whaasoi le aso lentea. Na manatua mose o io sangata I leanga waa. Amen. So embrace God's calling, have faith, stay humble, seek God's will for your life, and don't try to do it all on your own. Amen. You cannot do it alone. We need God, and we must seek God's will for our lives. Ia o tātou le sonala na leita e au, whamanuia tele le tua si o tātou ainga. E iaileanga le leio le tua ia te o tau umalawa. Ono Yesu. Amene. Amene.
Elelele tua. Come on, church. We can do better than that. Elelele tua. Time you, my lover. God is good. All the time. Come on, Sunday school. I want to hear you. God is great. Yes, every day. Yeah, vi ia le tua le nei tai au. Yeah. Wa mai el tatua onga sa le nei tai au. Ai le fai u tatua onga sa. E lo exercise le fa tino tatu Sunday school le nei tai au. I want 2 people e luava nolia. Le la vatu. I tatua onga sa. Maybe from Ofu's class and Vailele's class, or whoever, po ai se toa, vo inga le tū mai lunga e sau dunga ine. E sau e wha matala mai, pe sau e whai mai po le asanga mea o ngā, a maua le neia o ngā sa, amene, po le asanga mea wa learn, and e eilo prize e maua, pa e le whai lo aku. Ai se toa e tū lai mai le nei tai au e, anyone from my class as well? Rina Lima, Rina. Yeah, Sumai. 1. Yeah, Andy. Andy. What's something useful you learned from Sunday school this morning that you're going to take with you and really live it out? Amen? The mountain of God, Horeba. That's something I learned downstairs with Wiley. Like stories about Moses. Like the missions. The missions for God that he had to do. Great leader. Amen. Mas patimo Andy. Yeah. Andy. Malo. Mas patina le via le tomo Andy. Anyone else? Someone from my class on ma ngai el kakole songa le ngai kai a ke ofo pele se ko. Lei fast sale. Yeah. Mas patinga via le toa. Teresa, what did you learn in Sunday school this morning? That unity means working together. Unity means working together. Unity means working together. Amen. Yeah. Maso patinga le via le toa. Unity means working together. Amen. Yeah. Before I bless our Sunday school singing this morning, no nai fasisi langa wa longo mai ele sunga tai. Yeah, famanatu atu amale ava ma fa alo tato a inga lotu le nei tai au famole mole lava ma tua famanatu atu ale sene o tato fa nau fa mole manatua mai tato singi. It's it's another area of our ministry that we can really improve on as well. Malisi mea ole o mai tatu whānau wha mole au mai tatu tuspa ia Samoa ma tatu api fo ia tusi e lalo kako no tau. Amene. Whamanatu atuana iwa inga ngā. Amele. Raise your hands this morning. We'll bless our singing and then we'll get into our worship this morning. Tamale nei tai au. Tu atu le singi alo wa anga sale nei tai au tama ye whamanuia mai so se tamai titi tama wa lafo langa singi le nei tai au. Tama ye whaonga ina le singi whapenaona. Whaalau tele ai tama lo malo. Ma whaatino ai longa luenga le tua.
Father, we pray that you bless all the Sunday school teachers, bless the students, touch each and every heart and mind of the students, Father, that have contributed to this ministry. And Lord, we pray that it expands the tents of the borders of your kingdom, and it expands the tents of the families that have had an input in here. And we just want to thank you for this opportunity. Whawhetai tama mo le nei awa mātou te o mai ei I lau whali tatalo tamai whapenao na o iei mātou. As we learn about your word, Father, and we try and obey it and live it out in our lives, and we just thank you and we bless this and we offer it up to you, Father. And we all say this in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Ia wala au atu man whaaloalo tatou au le nei tai au. So mai. Say the whole thing. Check 1, 2, check 1, 2. Hallelujah. Emmanuel.
Into your worship, Lord Father God, we pray that you, Holy Spirit, be with us, that you fill us with your presence in this atmosphere, Lord God, as we surrender, as we come to you, Lord, for you are King of kings. Glory, oh glory, God. There is nothing that is not impossible for you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. We always smile.
Before we sing our next song, I just want to let you know that whatever burdens, whatever worries, whatever hardships you are going through, know that Jesus is with you and He is carrying that burden with you. Know that you can surrender to Him everything that you are going through. Know that He is here no matter what. He will never leave you nor forsake you. Amen. So why don't you invite Him into your worship today? Why don't you invite Him into your hearts, into your worship that you will be giving Him today? Amen. For He is our strength, our peace, and our solution to everything that we are going through. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus.
you give thanks to our Jesus? Thanks to the Lord who has provided throughout this week. Thanks to the Lord who has healed us from our sickness throughout this week. Thanks to the Lord who has strengthened us throughout this week to do what we do on a daily basis. Why don't you declare His name and His glory? Why don't you shout your thanks to Him with a heart full of gratitude? Amen. Hallelujah. We worship you. Lion of Judah. You are holy. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Via oi, tamale, tatalia te oi, hallelujah. You are God of God and we reign. Hallelujah. We thank you, Jesus. We love you. As we glorify you, God, we exalt you. Praise you, God. Amen. Yes, Jesus. We exalt your name, Father God. We lift your name up high. As you reign, your kingdom reigns, Lord, forever and ever. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus.
worship to you, Lord Father God, as we have sang and declared your name. Hallelujah. Yes, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. We glory, glory, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Oh, we abide to your glory, Father God. Lord Jesus, we thank you for all that you do, Lord. We thank you for your strength, your power, your healing over us. Lord, we pray that you continue to bless each and every one of us in this room today. We pray that you continue to work within their hearts, Lord Father God. We pray that you continue to just be with us. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. I'll be handing the mic over to Ofu for our lafunga. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. That's part of your worship as we have arrived Amen. to Yes, another Lord. important part of our service. Glory, Jesus. This is your offering and your tithing. Hallelujah. I just want to encourage everyone this morning. We just proclaimed that God is our Father, He's our Master, Yes. Hallelujah. He's our deliverer, He's Amen. Jehovah Yes, Jireh. Jesus. He provides to us. Yes, Ai God. family to siya malaki. Il fesilia le tua na fai o si taulanga. Tau e le nu o Israelu fai mai. A son honors his father and a servant respects his mother. Malaki mua Amen. mua. Yes, Jesus. Tele o taimi fai taulanga Israelu. La tau te tau. They honor God. Yes, Lord. La tau te whaailoa, la tau te whaaloalo I le atua. Hallelujah. But what I'm trying to say, ina ua sila pea le atua ia Israelu, and how they turned out to do their worship, how they turned out to do their taulanga, their offering to God. Amen. For me, there was no respect. Amen. It's Hallelujah. inana vai atu o mea whaale tonu, for mai o mea wa pipili, o mea mamai, ai a mai ai rungo le whata whai taulanga. And then God told them, for mai ua o tau whaalea ngā ina, pe whaalea ngā ina lo o whata whai taulanga. And for mai lalo whesilia le atua. Hallelujah. If I am your father and your master, where are the honor and respect I deserve? Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Pamela silia le atua a whai wa e whai mai o a o lo tama, o I whea ni o wawa. Yes, Lord. A whai fo'i o lau wa ai, o wa e whai mai o a o le ali'i, o whea lo o matautia. Amen. Honor and respect. So I just want to encourage you this morning, while you're still connecting your heart to God,
Yes, Fesilia au. Fesilia oe ia te oe. O e sau mani mea pipili. O e sau mani mea mamai se itu lou. O e sau fa mai o mea wa whaoa. O e sau mani mea po o sau fo I mani mea na o ngā o ia. E whai e lau taulanga I le atua le nei taia. Hallelujah. Yes, Jesus. I know it really challenges me when I read through this book and how na amata ane o whai taulanga o mea unga mea. God has done so much for us. Yes, Jesus. But we started to lose that respect and that honor. So le nei tae au, te fia wha losi a te oe, sia o tato e kale, sia pele alofa tuno mani rewa, a o tā pena I lau taulanga, ma lau se fulwa I le nei tae au. Fesilia oe a te oe, how did you prepare yourself this morning? Hallelujah. Yes, Jesus. Whaafewhea o e sau maloloto atoa, o e sau mon mea ato atoa, mea lelei, are you giving it your best this morning for your Yes, God? Lord. A uso ele pesa le au, before you come, toi facilitasi ia te oe, o le a o walu ea, ma le ona lea, po le respect lea, mō lo o watua. Amen. Yes, Jesus. Ususo atu le pese, just continue worshiping God, continue making your way up here. Sau ma loto atoa, sau ma le whaalo alo lea I o tātou loto. O la tātou vi inga lea. This is your offering. O lau tau langa lea. E ave ma lo loto atoa I le atoa. Hallelujah. Ala watu ma le whaalo alo. Ia I se tasi o te akono wha ma ole mo le tātou tau langa. Yeah, it's okay. It's all right. whaaloaloa mai lo au tamutau, lo mai lo wau, lo mātou atua, le nei tai au, mātou whaalongolongo I lau upu, whaamalosi lo mātou tama. O se tasi nei o vaenga, o la mātou worship, o la mātou taulanga, o la mātou se fulua I fo'i lo mātou atua, e tui nātou I lau fio. Ta mawha ato ese, ma wha maulalo mātou loto, o a mea ua mātou mawhaia, o a mea ua mātou fōwai lo mātou atua, mō lau malo, ia whai mavi I ngalo mātou. Ta mawha manuia wha pa ia, ia o ngā mo le wha lau tele o lau malo o mātou iai, I le nei lalo langi lo mātou atua. Wha manuia I lātou na fōwai, mai se fo I lātou ele I mawhai o na fōwai. Wha manuia I lātou ato, o lātou tanga, o ngā luenga, o mea umaulo lātou whaatino.
a ia siliona fo ilevi inga ia te oe. Hallelujah. O no lo suafa Yesu Keriso ofu whaatasi atu mo mata uloto atua. Ia vi ia ai oe le atu o Israel. O no lo suafa Yesu Keriso mata wole ma wala awa tuai ala langa whaatasi le whanau o le atua. Amen. Praise God. Ia. Tonole nei tunda. Ia o tatou o mai le taimi pito I silio na taua. Ia po le main event, we can say. Ia o le opule ale atua. Jesus' name, tato alala mai lalo, whaftai lava team.
atua le nei tai au, whaatalo whaatu, le tato ainga e kalesia. It is a privilege for me to get this opportunity. Amene. Who is happy this morning? Awhaiwa e whai mai amene? Amene. Praise the Lord. Greetings to our viewers online as well. In the name of Jesus, thank you for tuning in. We pray that you be blessed with God's word. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, everybody get settled and get your word out. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Yeah, I am so excited. Who's excited this morning? Yeah, I feel like everybody's excited when I come to preach because I make it short. Amen. Hallelujah. And I honor the man of God. So praise the Lord. Unlimited power of unlimited power of faith. Hallelujah. I believe that the unlimited power of faith is so exposed now into our hearts. Amen. Praise the Lord. But this morning I want to focus your attention tato sa ili se sivaenga ina ia mawhai ona maua se le sona mo ta'ua. Amen. So if you have your Bible with me this morning, I want you to turn to Mark chapter 9. Tusilia mareko lona mata'upueiva. We'll be reading from verse 14 to 29. Hallelujah. In our Psalm 1 Bible, we'll read the Psalm 1 Bible first. So I hold my tato to spaia lea peritania. Amen. Hold your Bible there until I say read. Praise the Lord. Olea tua o avanoa le fa'atapula aina. Amen. God of unlimited possibilities. We serve a God of unlimited possibilities. Amen. We declare this morning as we were praising God, sato tu la'ia ele nei taiao pe ona masani. Itaya umo asusa tato se vivi'i matautau mafane ne'ele matautia o lea tua lea. Amen. So this morning, as we read the story, just focus your attention on how able or how mighty God can be. Amen. So e link lava le la mata upu ma le tato autu le nei masina. It's not really far off. E se a upu, but it's the same focus. Amen. We focus on the unlimited power of faith. Praise the Lord. Praise the Lord. So we will be reading from our Psalm 1 Bible. Mareko lona mata upo eiva. Lona fai upo esfulufa. Ile luas fuluiva. Amene. So, maua fai amene. Yeah, that's good. Okay. Wao o asu ia ile au so'o. Ona sila atu lea ile motu o tangata e to'atele. Ua vangaya i lātou. Ma le autu si upu ua fesili ia te i lātou. Ua fesili foi o ia ile autu si upu. Pese a se mea tō te fesili ia te i lātou. So se mea pu e ai ia te ia. Ona lafo tū ai lea ia te ia. Ua whāua le ngutu, ua lili vau ona nifo, ua tino vale ai foi o ia. Ua uma foi ona o whai atu I o so'o. Ina ia lātou tu lia o ia. Ua le mawhaia e I lātou. Praise God.
Ona lātou au maia lea o ia ia te ia. Ua nai loa o ia. Ona whaatawhiti loa lea ia te ia ele anganga. I le ua pau ia i le ele ele. Ona taa fili fili ai lea o ia. Ma whau alo na utu. Ua lafo so'o fo'i o ia te ia i le afi, a toa ma le vai, ina ia whano ai o ia. Ai peitai, ai se mea e te mawhaia, ia e alofa mai a te i mātou, ma ia e fesoa soani mai a te i mātou. Amen. Ona alanga loa lea o le tama, ua whai mai ma le tangi, lea li ie ua ou whaatuatua, ia e fesoa soani lo u le whaatuatua. Ona alanga lea o le anganga, ma whaatawhiti tele ia te ia, ona alu lea i fafo, ona li ua lea o ia peise i ua oti. Ona whaima iai lea o tangata e toa tele, ua oti lava ia. Oa maliu ane Yesu i le fale, ona fesili lea o ona soo ia te ia, ina ua na o lātou. Se ale mea ua mātou le mawhaia ai ona tulia o ia. Luas fuluiva whaatasi. Ona whetala i atu lea o ia te i lātou. Ua na o le tatalo ma le angapongi e mawhaia. Amen. Ua na o le tatalo ma le angapongi e mawhaia ai ona o ese o mea whapenavi. Ia le atua. Praise the Lord. We honor the word of God. Amen. Ia atonu olo whaitau, ma e malamalama ile nei tai au. There's a few points in this story that I want to bring forth. Amene. Ni point taua e tatalai fo'i ia le tato wa'ai, ia mo tato mawhau le nei tai au. Thank you, Holy Spirit. Amene. Praise the Lord. So if you have your English Bible, I want you to open and just follow along as I read. Praise the Lord. So this is Mark chapter 9 and verse 14 to 29. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and became rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. You unbelieving generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood, he answered. It has often threw him into fire and water to kill him. But if you can do anything, take pity on us, help us. If you can, Jesus asked. Everything is possible for one who believes. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him, never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked so much like a corpse that many said he's dead, but Jesus took him by the hand and lifted him to his feet.
and he stood up. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we have drive him out?" He replied, "This kind can only be done by prayer and fasting." Hallelujah. Amen. So that's for you youth. Ya potato for yele late for Samoa malamalama tiliai. Amen. God of unlimited possibilities. You know, when we were doing our Sunday school this morning, one of the answers that Selesona for Anisi of Senga, son Andy Lena Sauluma Italia to Lefisili for my Mose. Amen. And we know the story of Moses. Amen. Who knows the story of Moses? Papa. Praise the Lord. Now, Moses, in his days of freeing the Israelites, had witnessed that our God, you know, is a God of unlimited possibilities. Amen. Na vaai pena moli mawina e Mose le matautia o le atua lea. Now, you picture and imagine this morning. Don't worry, we'll get back into our text, but let's just bring Moses into the scene. Amen. You picture like standing in the seashore and there's an ocean in front of you and then your enemy behind you. Amen. Olova peona iluma le sami tele ya ale tuli loa mai oe o fili. You imagine like in our human mind, like there is no way out. Amen. There is no way out. But you see, God is a God of unlimited possibilities. Now, I feel like when you say it in English, it just sounds, you know, all there. But, you know, in the Samoan translation, it says, Olea tua o avanoa le fa'atapula aina. Amen? If I etu o avanoa le atua le tangata. Amen? Atonu, like, since we're talking about Moses this morning, le tutua ya Mose, le mautonu wa le lopo le alemea afai, and God says what? What did God say to do? Amen. Lay out his staff. Amen. Like that's something we cannot think of. Amen. But by God Almighty, it is what? Possible. Praise the Lord. So that was Moses' way out. And there's so many other miracles and other things that God did for his people through Moses. Amen. To get them out or to set them free. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, he is the God of strength and power. As we talk about faith, praise the Lord. The only reason why you have power is because you have faith. Amen. It has nothing to do with our strength. Amen. Who says amen to that? Amen. Okay, back to our story. Now we see the scene. But I want everybody to pay attention to what's happening. Amen. So the commotion or the issue starts like this. There is an unnamed father, amen, that came to, well, he actually came to Jesus, but amen. So anyways, he went ahead and did what it is that he wanted to do. As we read this morning, amen. And he gave his son to the disciples, amen. And what happened? What happened was that the disciples did pray and try and cast the spirit out, but it didn't happen. Amen. So the commotion or the issue, I mean, we can just imagine. It doesn't say in the Bible, but we can imagine in our human minds, like the conversations and how pressured the disciples were. So Jesus came just in time. Amen. As soon as the crowd saw Jesus walking, they ran to him. And immediately, this is the man spoken out, telling Jesus. Jesus asked the question, what is happening? Amen. But who answered? It was the man himself. Amen. Oh, you know, I came with my son, and the disciples, your disciples, couldn't do it. Amen. Praise the Lord. The first point I want to bring forth,
bear with me. The first point I want everybody to look at is the issue. Everybody say issue. Issue. Ole fa'afitauli. There's so many fa'afitauli or issues in this life, amen? And it really challenges our faith. What happens if your prayer is not answered, or what happens if amen? I mean, we can focus on the disciples, but tuli peala va'ai le tamalia. See, I ask your disciples, this is what the man said, I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Ua makua I lusi atoa le fa'amoemoenga o si tamalia ina ia malo lo le atali'i. But then listen to what he said still on verse 18, is that he came with his son. He said, teacher, I came with my son to you. Amen. So ole previous or the original need of this man was for Jesus. Amen. But then we see the issue is that atonu ose lui tau lea mole au so'o. Avea ita'ua maso'o. Let's just stand in the disciples' perspective this morning. You know, Jesus kind of like relied on them to do it, to be powerful or be able to have faith enough to heal others. Amen. Awale lato misiona lea ina ia mawhai ona ole taimia toi alua Yesu fa'awawe lato le fa'atuatua. Amen. But it's so discouraging for Jesus to hear that they weren't able to do it. Amen. And what did Jesus say? You unbelieving generation. Amen. Praise the Lord. So that was what was lacked when it came to the disciples. Amen. Praise the Lord. And it can happen to us. It can happen to us. It can. Amen. Praise the Lord. Jesus said to the disciples, you unbelieving generation. Like thinking of the disciples itself, you know, tu'uai le tato iloa ma le tato ola su'e le tuspaia o tangata ia e tatau ona pito sili ona malolosi. Amen. Because they have witnessed, they walk with Jesus every day. They hear the word. Amen. Everybody say, hear the word. They hear the word, yet they are considered unbelieving generation. O lato tangata wale taritonu pe wale aiso lato fa'atuatua. Praise the Lord. And what causes this? Ole ale mea laio na muta le fa'atuatua le tangata. Can someone answer that? Amen. It can be from the pressure, amen, of life. Pe lava ona tatou fa'autuina le point mua fa'afitauli ona nei o langa e mawhai ona muta ilo fa'atuatua. Amene. It can be fear. Everybody say fear. Amen. Fefe lo le tangata ke ia alu este lo ma le fa'atuatua. Amene. Praise the Lord. As you hear the story, manatua, o le walu ese Yesu, kusa le to alu watu lava Yesu, ma watu lo le awali ia, meaning they were standing by themselves, meaning they probably felt, you know, a little bit scared that now Jesus is not here and we have to do what he said. Amen. So fear is what destroys what? Faith. Amen. Thank you for that. Fear is what destroys our faith. Amen. So anyways, when Jesus pointed that out and said, you unbelieving generation, and then he continued to bless the Son. Amen. Focus lole attention on Yesu. Ile tamaitisi lea pole tamalia sa sulu mai masiona tali'i na ima faiona tuli ese le temoni leo ulufia oia. Amen. Praise the Lord. So the next point that we will talk about, amen, is the solution. Amen. The solution in this, we know that Jesus, of course, came to the rescue. Amen. Sao Yesu fa'asawe ia le tamaititi there, and the boy lived, and the evil spirit fled. Amen. But the solution here too is that it has two questions for us, something that we can think about. Amen. The first question says, are we humble enough? And then the second one says, are we teachable? Amen. So the solution is that, yes, Jesus reminded the disciples that they have to be what? In faith all the time. Praise the Lord. And then Jesus turned to the man and said to him, like, and you know, so now
It's Jesus and the man, amen, and the father of the boy talking, amen. And do you hear what the man said to Jesus? I want to bring this into a point because I know this is us sometimes, amen. Amen. So this is verse 22 and 23. 22 and 23, hallelujah. For Maile, the second part of 22, in the Psalm 1 Bible, it says, I say mea ete mafaya. Amen. I say mea ete mafaya is kind of like a question. This is the man talking to Jesus. Amen. Like, this is us sometimes when it comes to God. So many times we claim that we have faith and then we question God, or we question, are you able to do it? Like, can you do it? Amen. Because this is what this man said to Jesus. I said, mea te mawhaia, ia ea lofa mai a te imatou. Amen. Wangalo ile tamalia, this is the Almighty Jesus. Amen. With him, everything is possible. Amen. Wangalo ile tangata le atua malosi. We forget who God is sometimes. We forget how sovereign God is. Like I paid your attention, I tried to bring your attention this morning when we mentioned Moses. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I don't know how your prayer is in faith, but let's not be caught in the moment where we question if God is able or not. Amen. Listen to the answer that Jesus gave. He's repeating what the man said. Amen. Meaning he is shocked by what he questioned. Amen. And then Jesus said, amen. Meaning we can do everything if we what? Believe. If we have faith. Amen. That's what the devil does in our lives. Amen. He forgot that this is Jesus. He forgot his word. Amen. Praise the Lord. So he questioned the ability of God. But you know what? Our God that we serve, amen, he is able. Amen. Praise the Lord. And this is us sometimes. We question if God can or cannot. It's not that God cannot do it. It's the fact that God is telling you to wait a bit. Amen. It's not a straight no, amen, or that God is not able, but just for us to be patient. Amen. Ono sa'i lai titi, whaile tangata na yo o tawhat. Ono sa'i lai titi. Ono sa'i lai titi, amen. And then humble enough, hear this. Wa umanga fesili ya Yesu, ai se me te mawhai, ke mawhai e nga tuli le te moni lea, fesosoani mai amato, amen. As soon as Jesus encouraged this man and said, e mawhai mea umalava I le whaatuatua. Straight away, the heart of this man is convicted because picture you talking with Jesus. Wouldn't you be convicted? Amen. You got to look and search your heart. Amen. Do I even have faith enough? Amen. Do I have faith at all? Do I even believe? Amen. I have faith. But yeah, if it's so soani mai lo le fatotua. Amen. Esawai kua male ole atu ya Yesu if it's so soani mai, and that's humble. Amen. When I said be teachable and be humble, this father was able to be humble and said, I have faith, but can you just help my unbelief? Can you if it's so soani mai atiao ilo le fatotua. Amen. We need to humble ourselves and see that yes, we can say out loud that we have faith, but don't forget that Jesus or God can see your heart. Amen. I'm ready. I have faith. Amen. So this man is able to humble himself, and he said, but Jesus,
help me with my unbelief. Amen. We have declared that this month, amen, oleva yaso, olea, unlimited faith, unlimited power of faith, malusi anga olemana. We have seen like what people went through when they have faith. Amen. Praise the Lord. But you know what? E vave yo na ngalolo fa atua pe atupu mai fa fita uli leo lang. Say amen. But you see, our God is a sovereign God. O io le atua e tuua vanoa le tangata. Amen. You know, if you think about this whole story, the disciples themselves were challenged. Amen. And this man as well, he was challenged because Jesus reminded him, you can do everything if you have faith. You just need to believe. That's it. So he was challenged. Amen. And the crowd as well, who was witnessing the whole picture. Amen. So they all witnessed what Jesus can do. Amen. Praise the Lord. And it's funny, you know, the disciples, when, you know, after everything, it was just them inside, and they questioned Jesus. How come we can't do it? Amen. But in the hearts of the disciples, they were discouraged. Amen. And then they questioned their master. They questioned Jesus, and they said, how come we couldn't do it? Or something. But the answer by Jesus, he said, you know, in the English Bible, it says tatalo. But then some other English Bible, it says tatalo and angapongi, or prayer and fasting. Everybody say prayer and fasting. We have it in our schedule at church, amen. Thank you, Rina. Yes, amen. Now that it's finished, we can declare the goodness and the mercy of God. Amen. As Jesus told the disciples, Ono esemia fa pena. Tuli elea le fili. Amen. Tuli elea nganga leanga ngai fa la lave atu ya oi so te taimi e te ala i te sau le lotu. Tuli elea nganga leanga ngai a watu ya oi le lotu vai vai. Praise the Lord. But we stand and believe that, you know, with faith, everything is possible. Ya mai se patevi ia le tua. Praise the Lord. There was a song I came with this morning, and I want to sing it. Feel free to tune in. Praise the Lord. Su e mai oe masila fia. Ua sili. Ua sili lava oe. Le eona mea ma fevala awai. Fevala awai moana patili mala au levani monimo molima na oe le atua fa paleina. Fa'apaleina ile mama lulevinga. Praise the Lord. You know, as we're singing that song, it starts by saying or us calling unto God. Su'e mai oe, meaning God, you know, search my heart. Amene. Au e nofo ele nei tai au, as we, you know, read God's story, and be encouraged on how important it is to remember that with God all things are possible, amen. And to remember that don't lose your faith, amen. Ona e mawhai ona whaumatia lo whatuatua, amen. So stay firm on the word of God. I want to ingalo ya te oele afionga pa ia le atua. With faith, everything is possible, amen. Say amen to God's word. Amen. Praise the Lord. We are so challenged in this life. But I encourage you,
Amen. We stand and encourage you. We encourage one another, amen, to stay firm in your faith. Awane I muta lo fa'a tua pela I titi, just exercise it day by day. Amen. How do we exercise our faith? By what? Yeah, the word of God. Keeping that word. Praise the Lord. You got to keep the word of God in your heart. And you got to live it. Amen. So I believe that that's the word for us. I don't know if my husband's going to come and keep us in more longer, but that's the word of God this morning. Praise the Lord. Everybody say amen. Amen. Let's finish up this morning. Te wa ai atu ai lo sau whai mai wa. Te lean mea nai te mawhau whawai. Mo ine eo whonga nei tai au. Let's be quick and respond to the word of God. Tusa malau whalongo nei tai au. Nei lawa seisi mea na sulu oil ta mari nei. Ina ua ia sau ia Yesu. Ma ia ngai mai le moto tangata, ma ia maua mai le auso. E le eise mea na wha maliaina, le sailinga nei ta maa. Na ua e wha fonga le upo le atua le tai au nei, na malele ai Yesu, le tupulanga le wha atua tuai. O te wha pale pale, ea ia te o tau se ia whea. Le tupulanga le wha atua tuai. O te iai ea ia te o tau se ia whea. E whai upo Yesu ta malea, e mawhaia mea umalawa I leo wha atua tua. Le tai au e tasi na wale, vaenga sa wha marusia I tātou, whawhi tauli. O lui tau, o tofonga o mai tātou savalinga, awa nei to eise me whaalawe ina lo mawhau tai au nei. E me te le tua I le tai au, whai atu sautala I le atua. Hallelujah. Toi whaalau tele lo whatua tua. Toi wha mausali lo tātou whatua tua. Wa le lava seisi mea tātou te mawhai ai le savalinga ma le wholaunga lo tātou iai. Ua nao te talo ma le angapongi. Ia le li. Io le tua nei tai au. Mātou whaalongo ma le totoa. I lo whetalai mo I mātou le nei tai au le li. It's a rhema word for us today. And we stand and we rise to respond to your word. I mātou o tangata iei teime vai vai e lo mātou whatua tua ta mali nei tai au. O mātou lau tutu le li, o mātou tūlai. E fia wha mausali ina bea le li, o mātou whatua tua se ia o le tua I le ngata anga o mea uma. Wa mātou te whea ngai masawanga, mātou te whea ngai le tua ma le wha umatia ina I mātou. Praise you, Lord. Ta mali nei tai au wha taila upu, wha manatu, wha iloa ia te I mātou le li. E le wha peo mātou le mawhaia. Wala no mātou le mawhaia o no mātou le tatalu. Wala no mātou le mawhaia o no mātou le angapongi le li. Hallelujah. Ai whaftai le tua e te awao. Te whailoa ia te I mātou le tua. Praise you, Jesus. O lo mātou sava vali pia ma oe le li se I o oe le tini o le mātou whamai moe. Taman ni tai au. Tua il taman na I o luma le li. O le whanau. O I mātou uma o le tupulanga le whatua tua. Mātou te fia mafuta ma oi le ola I whaavavau ta mā. Ai mātou te ole ma mātou whātonga le tai au nei. Se au mai a le tua le whātua tua mātou te. Ti nei ai le tua le whewhi. Ti nei ai le tua le
mātatau mai. O mea o le nei o langa tamā. Mātou te ui le tua I tofu tafonga. Whasavalia I mātou tamā I lui tau o mātou savalia. Ai mātou te manau mia le tua. Le whātua tua lea e pei o na whetalai mai a Yesu I tai au. Mangalo I mātou tamā, whāwhou mātou savali. Ia whālau teleina pēa no mātou whātuatua, ma mātou ilo. O le mana le whātapua ina o le mātou whātuatua le. Mātou te o tua I le tua I le la sanga o lo e whina malo I moi mātou. Mangalo sa mātou whāle tonu le li. Mai se le tua sa mātou tūma le anga o le tau lau sila sila. Oi mātou o le whanau e anga sala I o matama. Malama mai a le tua o whonga I lunga o lau whanau nei tai au. Mai sei mātou umaleli. Oi o tua I aise mana o matama. Tali e tusa malona mana o le li. Tali le tua e tusa ma le mana o ma o lota oto I lona whilangalo. Le tua wha oli ina pe I mātou tama. E leo le le iai o se mea. Ia mātou I lolo e iai a te I mātou umaleli. Whamanuia I se mātou a inga le nei tai au. Mātou whapeifo, whautai le tua I lau upu. A o au ina I mātou. Ma whaaloto tele ina I te I mātou tamā. Awane I ave sea al mātou whātua tua le li. E whaola ina I mātou. Come on, church. Sei laua tua nei tai au. Oe malaua tua. Le sila sila I le mea lilo. Ai whape atu le tua whamangalo mai au. Amangalo le tua lo le whamao. Amangalo le tua lo whamau wai a te oe. Amangalo le tua lo le whatua tua I tenu taimi. Whafau mai au manatu. Whafau au langona. Whafau le tua lau ai. Whafau le tua lau tautala. Whafau le tua lau samani. Ioe le tua. A tau te mia sau whamai le manuia o e tapena. Oli sala. Yes, Lord. We thank you, Holy Spirit. Tasi mai ai o tani tonu. Yo ele tua patai tamai na. O tani tonu. O ele tua. Lo leo. Mamangalo. Lawa mi o tonu. Yo ele tua. Oli sama lo kile mutama Yehova oe oa Lo file mutama one more time. Lo file mutama Yehova oe oa Ave sau taulanga pati le tua le tai au. Pa tele ai se vi inga o le tua.
Yes, Lord. Yes, Jesus. Ia o ele tua. Mātou whaptai le tua i nei tai au. We whamanuia ina i mātou le tua ala i la upu petalai. We worship you. We glorify you. We lift up your holy name. We magnify your holy name, Lord. We bless your holy name, Jesus. Tangola i e ule lima o le sangata nei o tafa. Le fa iwina tato maftanga nei tai au. Fai se tatalo whamanuia le tangata na. Ioe le tua nei tai au. Mātou ulima le tua se ainga i o luma. Mātou whatangisia le tua. Lou fesoso ni ino I mātou ta mai ala. I le whalau teleina peo le mātou whatua tua le li nei tai au. A mātou sauni, mātou te fo'i o mātou ainga. A mātou wō ma le alanga I o mātou loto. Mātou wō ma le manu mālo le li. Tusa o le mātou whalongo I lo whetalai mai mo I mātou ta mā. Whamanuia I lau whanau. Whamanuia I ainga taitasi. Whamanuia I lau au na I a futi mātou mā futa le nei tai au. No whaalo ma le ainga. Hapea foi le tua le usa au na I a iwa le ali ie. Whamanuia I le ainga, whamanuia I le no whaalo le tua. Mai se le ali o se mātou ainga o mātou le mā futa. Maua le taimi le ali e. Mā futa mai ai lunga o le. Mātou sauninga le nei tai au ta mā. Le ali I. Pa yatu le tua lo mana fa malo lo ya te ilato. Fa manuia I so se meo ya ilato tama. Mai se le li mato umo mato ma futa le tai au. Mato fa pe ifo le li ele lava oi. Aftai fa mangaloino mato wang sala. Mato moai le tongiola le li le toto lo tama I mamoi. Mato fa aftai la up o lo o avanoa pe mo I mato. E whaamalosia I pea le atua I mātou, ma whaamanatu I ate I mātou, e te leo mamau o lo o iai pea oe ma I mātou ta mai le mātou sawalina. Amanuia I au sina nei kalisia e maise o lau au whainga luenga. Whaamanuia le atua le mātou whanau, mātou whapea ifo le nei aso. Tu mawatu I ate oe le vi inga, nei masa umai o le whaavavau e whaavavau lava. Le tua tolu tasi pa ia, le tua tama, le tua le alu, le tua le angangsa. Tuina tua I le tua lau kalesia o ma le manuia. Ono Yesu wala tua I le mātou te talo wala langa whaatasi I whanau le tua. Amene. 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 Talo whala I elu tua oima e lala mai loun fua nei tai au.